tuina atu o le 1 miliona tala whaopopo e whaawawina ai o na whaatino le polokalame anga i atu e whai ungo le tausanga nei. I le tausanga wha le tupe o lo whaanga solo nei, sa whaatitawina le 5 miliona mo ngase e awina atu i whafo, peitai ua maitawina le siitia pea o talusanga e whato ai mai le kapeneta mo ngase e awina atu i whafo. Ma o le ala lea ua whamaoni ai e le kapeneta le tuina atu o le 1 miliona tala whaaupopo. E whaawawai o na whaatupe le polokalame mo le anga i atu i le whai ungo le tausanga whaalitupe o lo o whaanga solo nei. O le taimi nei o lo o awina i New Zealand ngase mo tongwhitinga. O le waai mamau le tātou malo ia mawhai o na whaatino le tongwhitinga lava i Samoa nei o ngase. E au noa ma le toe awina atu i whafo. Sa ia ta ua fo iniso swinga tu finga o tata i fono, ma sui o komisio le malo e whapea. Ua whaamautu sui o tata i fono ma komisio le malo, e tu sai ma le vaenga fitu o pui abanu whama le pui abanu lima, o le whaavai o le malo tutu o tasio Samoa. O le whaatulanganga o sui o le komisi e to tolu, e au fiai le tata i fono, ma sui o le komisi e to lua. I le amataina o ngā luenga le tātou malo i a iulai o le tausanga ni te anei. Sa tau abina i le fionga i ala wano vau sa epa ma nonu le maunga sa le imoa wa ai to finga o sui o le komisi ina ua wha mawai le taitaifono sa iai a ai ono mo se sua. Ma se tasi o sui o le komisi le tō wha i a awelua Samuelu e Nari. Sa se e mai la wano e tau ave le tufinga o le taitaifono. Se ia o ina tuina mai lana wha vaenga i le vai aso na te anei. O lea ua mai a le filifilinga o sui o le komisi mo le wha maoninga a le ao o le malo. Ua tōwhia i le tūlanga taitaifono, le fionga i a nonu, le maunga sa le imo wa ai. E sui tūlanga i le fionga i a la wano vau sa epa, ua whamawai. Sa ia whapea fui. O nei tofinga e taitolu tausanga matoe ilo. E abele nei lao e moli atuai le whamalo. Ma le whaftai le tātou malo i le fionga i ala wano vau sa epa, malana tautua i le komisi, e ala i le tofinga o le sui, ma le taitaifono o le komisi. E le ngata fo i lea, a o isi ona tofinga sa tautua ai le malo, e ala i le tofinga o le ofisa sili o le mtanga luenga, a le palimia, ma le kapeneta, i tausanga ua mawai. Whaftai le tautua mo si o tātou atunuu ma le malo. Ia sanga whamanuia le atua i fuafuanga mo le lumanai. Ia sanga iane ai o le langi i tamali i ua tōwhia nei mo le whaawawina o le ngā luenga a le komisio ngā luenga a le malo. Ia manuia lo outou tūlai mai. Sa ia whaopopo fo i le tofinga o tansei fono masui o le komiti whautua mo tatongi. O le nei komiti na mua i whaatuwina i le tausanga luafe malatolu i lalo le tūla fono mo komiti whautua mo tatongi. O se tasi o komiti au ngā i le whaatulanga ina o tatongi au whaingaluenga le malo i le se fulu valu tausanga o mawai. E tolu sui o le komiti e au fiai le taitaifono masui e tolua. O tamali isa umia nei tofinga, e au fiai le tō whai a mulitalo ali mua e sekia solofa, i le tūlanga taitaifono ua tuumalo. O sui na au fiai tātau ali itia afa le sā ua tuumalo. Ma le fionga ia afa masanga to le foa whaamatala. Sa tōwhia taluai nei ia tuiloma sina Retzlaff e sui tūlanga ia mtatau ili tia afa le sā. Ma o tōwhinga ua whaamautu nei,
E au fiai le fionga i a tuala Farani Chantung i le tūlanga taiteifono. E whaawau le tofinga o Tuiloma Sina Retzlaff. Ato ai ma le fionga i a Mwausa Joseph Walters. E sui tūlanga i le fionga i a Afamasanga ua whaamalolo ma mailana whaamapaenga. Taptaro ki tiona, Molau Samoa Taulogologo. O le taia nei na whaalawilo ai le whale telefonia le Digicel, se tasi o whailonga o mawhai na whaamanuia i nai le Digicel Samoa, mo le tausanga i lua afe lua se fulumane lua, le atonga le nei o le whaamoimoe mea tapu tailo ki tiona. Na whaalawiloa aloa ia le company telefona le Digicel, se tasi o whailonga aloa ia sa whaamanuia i nai le tautua mal au nanga le company i tono Samoa, ai mese o le atu Pasifika o whaingoina o le Speeders Awards lua afe lua se fulua, e whamonia ai le company telefona le Pasifika ua ilonga le wavilana au nanga i le atunu u. Whaalia le loto le fiafia le au whaingaluenga ai mese le fionga e tau pepe tusa o nei whamonianga o la tau maua, ma ua lua i nei whailonga ua malo ai le company i le tūlanga la valetasi i le atu Pasifika. O le company o lo whatautai nei vaenga po o le okla. O se company o nafa masuesuenga mo feso tainga lalolangi atoa, e la tau te au ili ina uma vaenga o le kilope o lo o leile au nanga i whaanga ino i nitaneti, ma le tele vaenga wha upenga ta whailangi. Masala tau wha amautu wina mai ai le lei ma le sawa le tūlanga o le au nanga i tono Samoa, e silia ma le selau pou po o satelite whatu wina solo e tawhai fio Samoa, o lo mawhai o na apoina le eletise, ma le lei ai le alo le interneti le whatinonga o le au nanga le company telefoni Samoa nei. O le okla o se whanapatuputonga au pito e mawalunga le i le lalolangi, i tū tau au wala visota inga, ma la tau te au wina mai ni tū si pasi tau aloa, mo atenu e whamanueina le lei o le au nanga i tau sanga taitasi, ma lea Samoa i ne Samoa nei whaamanuianga ma ualua i nei whailunga o lo whaima pine whaamau, o le tau tua le lei o le company e te chisao i Samoa. Ato e te pa i tua ingaluenga whaatino o le company mo le telo tau sanga malana tau tua, e lei whaingofie e pei na whetaia i ai fo i ma le telo whaintionga ma whaamatalanga tangata whaatau, e winga le au nanga petai, o sei tū tāua le e pei na whaaleuina i le asona le ila, sao ngā e whaalele ia tile le tau tua mananga lue te sono Samoa. Taptaile ki tiona Molau Samoa Taulogologo. O le asona nafi lea sa whawhiloa i aloa i ai le maota o le au malo le malo Samoa, le komisina o tangata anu o Isalama Pakistana, le angalue i Samoa nei, se atoanga le nei o le ripoti. O le taiaona nafi lea sa whawhiloa i ai la nafionga le amu malo le malo, Fionga tuima le lifano wa le toa sala wi le lua. Le komisina le malo Pakistana mo Samoa nei. Le maota la na fionga i wailele. O le komisina le malo Pakistana mo Samoa. O le au Maui Wellington i New Zealand. Le nei malienga mo le ngā lulue ai o malo i lua i tutonu o atunu ue lua. Le whawaina mai me aso fito matitasi i wawalu tolu. O le nei pa anga Samoa man malo Pakistana. Lo ngā lulue mo le una ia o atina e wale manuia o na tangata lautele. O le whaamalosio au wala i whaasau niunia i teimi o whaafita auli. Ono suinga o ngongo le tau e awhia i atunuu. I le ngata i leo lo whaawaile nei whainga pa anga. Le whaalolo ino tū maanga malo i lua. E peo na ngā lulue whaatasia i le whaanapotonga o malo le tau pulenga. Whaapea malo au whaatasi. A wale tau sia ino le file mu ma le nofo le leo atunuu. Le komisina ia Murad Ashraf Janchua o tolos futau sanga ngā lue whaapolo fesa le iloina i le wao malo sanga lue i le matanga luenga le wa i whafo le malo Pakistana manisio wainga tele sa mawhaina whaonga i nai le komisina le malo Pakistana o le anga lue mo Samoa nei le whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le kolisio a vele o lulua i kolisi le atunuu wa whaalawi loa i ai le whaonga ina o a wala whaatekina losi mo a onga e whaonga ina le whanau mo le whaatino ina o a onga se atonga nei o le ripoti mai ata po tailo kiti ona. O le kolisio a vele o lulua i kolisi le mai kolisi o mai Samoa. Samoa i whaataitai i ai le whaonga ina o nisio a wala whaatekono losi mo a onga e whaonga ina e whanau e pei o le muro ma le sum
ala le fasoasoane le asosio nafa mai tuta faatekonolosi i Samoa a o iai Samoa i vavaola COVID-19 ma le iva ma ua faapea foʻi ona mauaina le tele o aʻoga nei avanua tāua o lenei faamaʻite le asosi o nafa mai tu faatekonolosi o se tasi le o faamoemoe autū o loo taumafai le matagaluega o aʻoga taaloga maganuu e una ia ai fanau aʻoga ina ia telē se iloa ma tomai faaaogāina i nei vaega tāua ona e lei te tiso ona tāua i le faatinoga o aʻoaʻoga o nei ona po ai maise o laasaga fou ma suiga ua iai le tele o aʻoaʻoga o lenei auaunaga o se tāua tele ae maise o le tele o faamaʻi pepesi mai ma afiaga o soifua malōlōina e tele ina tapunia ai a aʻoaʻoga le fanau ae maise pei ona iai Samoa i le vavaola COVID-19 atonu se tasi leo mafuaaga sa faamaʻite ai le faaaogāina o nei auala faatekonolosi i tonu aʻoga ina ia mafai e fanau ona auai mai vasega faatino i luga upenga tafailagi ma ia mautinoa o loo faaauau pea ona faatino le pitola aua tamaʻitaʻi mali i fai aʻoga a o iai Samoa i ni vavao i le mae ai o le faatinoina o alaga o faakomapiuta po o le iloni i le kolisi o abele o se tu faatupa manatu foʻi le asai ai se manatu o le tele o kolisi fia auai e pei ona iai le tele o kolisi na faatauana auina ma faamalosia e sainia magalulu e faatasi ma le asosio o nafa mai tu faatekonolosi a Samoa ina ia tofusia uma kolisi i nei faamaniaga o le tausaga luafelu se fulu lea sa amata faatinoina ai e le University awa o Samoa le faaaogāina o ia auala faatekonolosi mo aʻoaʻoga ina ua muaʻi tapunia aʻoga ona le faamaʻi o le misela i le amataga o le tausaga sava ai e leʻi faigofie mo le tele o fanau ona o nisi o faafitauli i nofoaga mai tutau e le tisi peitaʻi sauna ia pea le pitola au fai aʻoga ma le asosi ina ia mafai e fanau ona faaaogāina nei auala e aua iai i aʻoaʻoga i luga o penga tafailagi i lea tulaga ua faamanuiaina ai le kolisi o abele ma nisi o kolisi o le amuliaʻi auai i le faaaogāina o nei avanoa o le a manuia ai tamaiti aʻoga o le tausaga 13 mo le lesitale tausaga fou mo le tausaga faavae a le University awa o Samoa ona ua telē le malamalama ma faamasani foliga o nei upenga tafailagi i mo aʻoaʻoga ma o le asaga faamalosia ai le lelei o e tutau aʻoaʻoga le fanau auā se manuia o Samoa taputalu kitiona mo lau Samoa taulogologo Sa asia se aumalaga o sui o le Unia Europa le apitaga le toʻomaga mo e popogatia se atoaga lenei o le ripoti. Sa asia le apitanga le toʻomaga mo e popogatia e se aumalaga o sui o le uni a Europa. O le vai aso atoa loo faatinoina ia se singa a lenei aumalaga o sui o le uni a Europa i totonu le atunuu e molimauina nisi o atina a maisi o poloketi o loo lagolago suma ai le uni a Europa. O le poloketi o le nofo tane lea sa faatupeina i le uni a Europa e lua tausaga sa faatautai ai ma ua molimauina le matagofie o le faatinoina o lenei poloketi e peo na iai le nofotane online market po le marketi mo le whewhaatauainga o loanga o si e tina. E tu saio se pepa whamatalanga e lua awhi tina o se tasi o awhio anga whirifilia o le nei polo kalame peo le awhio anga o lua tuanuu o whainga luenga lava tina ia mo ia po o le self-employed o na ua lava le tau mai ma le anga waa e whaatino ina ia la tau pisi nisi mo whewhaatauainga i lalo le polo kalame o le nofotane sa whama ite le tau manga mo e popongatia mo le manuia o naitina matamaitai faatupeina e samarianga lelei e peo na iai foʻi le Unia Europa le whananai se kone mo lau Samoa taulogologo. O le awhaia sina tātou malolonga puʻupuʻu mo nisi o tātou whaasanalaunga whaapisi nisi ona toe taliu mai lea mo le ngangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. O mafui e mangaruafi, e le mautino taimi o maiai, e le mawhai foi o na taofi. E mawhai o na e lava tā pena, ma sao niuli, mo le sawa le mua rau aina, i taimi o whaalavelave le marofia, i ala ne o le a whaino atu. Ai loa loa warulu le mafui, e tā ua tene lo toa lei, malafi lano o se lau lau o se moenga marosi.
Whamamau ese mai whamalama, ma mea tō tino o lo tautau. Whamamau ese mai ma mea ono solo i raro, ele ua ma vai ma la au. Ta ofil ta vale manofo saunga le mua i tonu pe a whai ua mau ese mai a wala lau papa vai ma pou li. A whai e te lata i sami, vave ono ese ma nga i lau whanua mau runga. E whaatani ai, se ia saunga le mu lau toi foi. O mafuie e mafua ai ngā wafi, lea e whaatuptupuina ai ngā rutele, ia e whawhati marosi, ma tele vave mai. E whailoa vave atu ni la pata inga tā ua i televise, le tio opo ni whea o tustusia, o le a longo vave foi e sui o le ofisa nei, le tā ina o longo, ma sailini ino foanga tū taulanga. O i lantou e no nofo pe whainga ruenga tū lata i le sami, e te tau o na vave o ese i lau whanua maurunga. E te tau lava o na alofia le whaonga ino a wala e tū lata i le sami, ai ono sai, se i toe whailoa atu, pe a mauti noa le saunga le mu, mai le ngā wafi. Tausia le lei le malu puipuia o lo a inga, tā pena sauni puipui. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Honourable Prime Minister Fiamena Mata-Afa announced this morning during a press conference some important areas that were being approved by the Cabinet during its meeting this week. Here's more on this report. Prime Minister Honourable Fiamena Mata-Afa has announced today some issues which have been discussed by the Cabinet in its meeting this week. These issues include the approval of the continuous financial supports offered by the government through the Samoa Medical Treatment Scheme for our patients who need treatment overseas. The other important issue which has discussed by the Cabinet, including the appointment of new government top job officials, including the appointment of Nono Lemongasale Muava'ai as the new chair of Samoa's Public Service Commission. Nono was appointed a member of the Public Service Commission just over a year ago in October 2021. His elevation to chair of the PSC comes after the resignation of long-serving public servant Lawano Vausa Epa. Nono is an HR specialist with a demonstrated history of working in the human resources industry. Nono is a founding member of the Samoa Human Resource Institute. Nono has held various roles, such as his position as chair of the Samoa Competition and Customer Commission and as independent member of the Vetting Committee for Samoa Rugby Union. 2 new members were also announced today to complete the 3-member Public Service Commission that oversees the Central Agency for Human Resource Management and Professional Development of the Public Service. Taulogologo Afamasanga and Fonoti Perlini have been appointed as the new commissioners to serve alongside Nono. Prime Minister Fiame expressed the government's appreciation for the service of outgoing Commission member and chair Lawano Vausa Epa. Fiame thanks Lawano for stepping up to chair the BSC on an interim basis when Iono Moses Su'a tendered his resignation in July 2021. Taulogologo for your TV2 News. Digicel Samoa announced this morning one of its winning award for 2022. Here's more on this report from Taulogologo. Digicel announced to have been awarded the 2022 Speeders Award at the press conference held earlier today at the Digicel Samoa. We're celebrating its independently verified status as the fastest mobile network and fastest internet provider. The company behind the speed test is Okala. The global leader is broadband and mobile network.
testing application, data and analysis. The Okala Speeders Award are an airlight destination served for fixed and mobile providers in a market based on customer-initiated tests and background scans for Speeders applications. Speeders Awards represents real-work network performance and the internet speeds and coverage provided to customers. The announcement today was witnessed by the management and staff of the company, including the Digital Samoa senior management, Digital Samoa CEO Sayuli Deepak, and the Digital Pacific CEO Shirley Chenif. The Speeders Awards are held in high esteem by the telecommunications industry and is regarded as the Oscar Awards of the mobile network industry. The Digital Samoa CEO Sayuli stated that it's a milestone for the company and also for us all. It's a milestone for us today. Today, as we speak, we are launching not only our 100th tower, we're launching today our 101st tower. So we've, as we have been in the country for the last 16 years and, in continuously investing in the network, this year itself, between this year and last year, we've done, close to 20 odd towers, new towers which have come up in the country. Also, the Digital Pacific CEO Sally Chenif said that she was so excited to the company, also the team, for doing a great job here in Samoa. I'm excited about is the team here and the good work they've been doing in terms of connecting the unconnected, making sure we provide the best experience, network experience, led by Derek here. He's so amazing, and so is his team, who work day and night to make sure our customers, the people of Samoa, have the best options available to them. Like I'm here from Australia, using the network, using the mobile speed, and looking at the quality of videos when I'm watching. It's just second to none. It's world-class experience that we are offering, and it's all from the good work that the team here have done. So I thank Deepak, Derek, and their leadership team to making sure that we continue to invest. Looking back at the work that the company has done over the past months and the past years, Sayuli said they received customer feedback which gave them insights of what they needed to do to improve the network quality and experience for customers. Some parts of the network can be on the tower, some parts can be on a microwave link for the fiber link that brings back data from the tower to the company data centers. So the company had all those by investing more funds in the network, by analyzing customer experience, and by investing more into understanding customer needs. Taulogologo for your TV2 News. Yesterday, a presentation of credential for the High Commissioner of the Islamic Republic of Pakistan to the independent state of Samoa. Here's more on this report. The High Commissioner Designate of Pakistan to Samoa, His Excellency Mr. Murad Ashraf Janjua, presented his letter of credence to the head of state, Afionga Tumelelifano Valeto Aswalawi II, at the residence of the head of state at Wailele yesterday morning, to be accredited as the new High Commissioner of Pakistan to Samoa, with residence in Wellington, New Zealand. It is my privilege and honor to present to you the letter of credence by which the President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, appoints me the High Commissioner of Pakistan to the independent state of Samoa. Together with it is the letter of recall of my predecessor. I bring to you cordial and warm greetings of friendship from the President of Pakistan and extend through Your Highness the good wishes and friendly sentiments of the government and people of Pakistan to the government and people of the independent state of Samoa. Samoa and Pakistan established diplomatic relations on 7 March 1983. During the credential ceremony, both the head of state and the High Commissioner shared remarks highlighting the close ties of friendship both countries continue to enjoy, a friendship anchored in respect and trust. I also wish to extend my sincere thanks for presenting a letter of recall for your predecessor and wish that you convey my sincere regards to His Excellency President Dr. Arif Alvi. Excellency, since the establishment of our diplomatic relations in 1983, the Islamic Republic of Pakistan and the independent state of Samoa have continued to nurture friendly and close relations despite the geographical distance between our two countries.
Samoa and Pakistan shared membership in the Commonwealth, the United Nations, and other multilateral organizations, affirming both Samoa and Pakistan's steadfast commitment to collective cooperation and action. The issue of climate change is of great importance to both countries and remains a focus. Samoa and Pakistan remain vulnerable to devastating effects of climate change that threaten our way of life. His Excellency Mr. Murad Ashraf Janjwa has 30 years of professional experience in bilateral and multilateral diplomacy. He has an MPA from Mercer University's United Business Institutes through a 2-year merit scholarship of the government of Japan. He received a diploma in international development studies from National Graduates Institute Policy Studies in Tokyo. At the Ministry of Foreign Affairs, he served as head of various sections including Administration, Central Asia, European Union and United Nations. Lefana Naisekone for your TV2 News. Awele College is the first college in Samoa to install and try the utilization of the Moodle and Zoom platforms through the help of Samoa Information Technology Association. Here's more on this report. Awele College was the first college in Samoa to install and trial the utilization of the Moodle and Zoom platforms through the help of Samoa Information Technology Association during the lockdown. Following the successful execution of the digital e-learning resources at Awele College, many other colleges were persuaded and convinced to sign up and collaborated with Samoa Information Technology Association. To this extent, the 13 students who are enrolled next year for the foundation will benefit from understanding and becoming acquainted with the look and feel of Moodle from college, which will strengthen and enhance students' performance, satisfaction and engagement as they embark on their academic journey. The Ministry of Education, Sports and Culture supported the using of these online platforms for the students in Samoa to improve equality in school and will help teachers. This also helps the students if they get sick. They can stay home and check any educational material or assignments through a device, and this means we are living in a world of technology now. The online learning platform is available to all primary and secondary schools, and Awele College were the only ones who already responded for the transition to online learning. As the state of emergency was officially announced, the removal of all COVID-19 restrictions in our country, the Samoa Information Technology Association had a meeting with some of the government sector and private sector representatives on how students can assist during online classes, and the platform is called the Samoa Information Technology Association e-learning platform. The online learning platform has two components, with the first one focusing on the primary school sector and the second one on secondary school. Choosing Awele College for this online learning platform is the benefits for both teachers and students can access the teaching aids and material from anywhere in the world. These are some of the things that we never thought that will come in our way, and it's a blessing for Awele and all the students in Samoa. Tabtalu Kitiona for your TV2 News. Delegations from the European Union visited the campus of Hope. Here's more on this report. The creativity, the empowerment, the improved self-esteem and the hospitality of the Nofotane women had impressed the EU delegation during its mission site visit in Apia this week. The Nofotane women of Lotuanu'u represented close to 2,000 self-employed women supported by the project through a self-esteem building activity, women-to-women networking, financial literacy trainings and market opportunities. The 2-year project completed this year on a high note with the official launching of the Nofotane online market. The visibility of the Nofotane brand locally and virtually, and the stories of abuse, hardship and endurance behind the brand had left a positive impact on the EU mission while in Samoa. Samoa Victim Support Group is appreciative of the opportunity to work alongside the civil society support program in coordinating the financial contribution from the European Union towards the sustainability of the self-employed Nofotane women in Samoa. Lefana Naisekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Male fa inga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli fa aftaitele le pulenga le swavai, mo le langolango ina lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, tau fa soifua.
I am a customer. I am a customer.